Karibiang long termas Council Forest Department at tumben patirpi ponsi kajirong hangpi karliar ni kachiki mopon. JCC ben patirpi ponsi parkong jehi patu aklamalong pre-Christmas katalon pon. KSA kecheng siami phu karlitang Pratap Chandra tok biaphan ki jut siapong di phuarong sopi kepa juipong. Mile Troxy wa tiswarong amekar jen tisonon puta hem chelele de. Karibiang long termas Council kapin khadateng Forest Department atumpen aningkan wang ason thak si Kajirong hangpi karliar ni diputar langso Kajirong hangpi Memorial Park along kedo Kajirong hangpi kumlin along chiki modam si puthot Kajirong hangpi puthak chethan chimum ame sitame patumi patupon bangso ame Karibiang long termas Council Revenue Adipoti Secretary Sonaram terang ahin penseme charipon me along alihisar poman penthoneshwar ingti chetong dun lason si Ojit Timong Karbi Riso Adorbar International Master Games Gold Medalist Bukhila Lekthepi BRTS forum ame phuka tharson ing tipen chenglok forest asai ka maklem bang atumta chetong dundi phupen adventure nan senang ke palia birta malong news Kajirong hangpi pan pini hadak centrally Kajirong long samai dulu kahora long song taksi dak tarlang supan samai anengkan wang son taksi itum miluru chikai lepen ke mir lega pita pini dak itum Karibiang long termas council ha direction ateng pen itum dak forest stop temen cerap citusi nitum pini dak Kajirong pia program dak samai itum talon pon lo lapen ke dak ini orang bong cipi lo dak kilun gi kana pede pon lo lapen penangan VIP chief guest atu mandak chop hapon itum same bang so program lo ali ko chop hapon ke Padmasri Dhonasarang ti alang kan chief guest sabsi indum chahang pon lo lasang taksi Ojit Timung pen Karbi Riso Dorbar pen KSE pen ke song taksi penang Lunse Timung penang arleng ke sar man dak senior leader tu man itum dak hang lo pasi penangan atau mangke da council secretary pen EM sar ba honorable MSc sar tumke kahora si alang tu meten lo pendak Kajirong dak sisteme dak Kajirong pi dak murti do lasi dak ta sabak talong ji melur chi kaineng pusela program ni phana order pi ateng pen sidang ne tum paklem lo ni tumpu esiap tum chelang chitusi dak aralang solong forest department pen Kajirong hangpi karya legend dari heroin lali pan keciki mu bakar cu atau mai nengkan bang ta bi council hin pen 5th February 5th December ni pola so tarikar ni nengkan bang ta batiber beneng ke an ke nengkan truk silu sini jadi lepas darang hang lo la so bang ke isi bang ke bhalo Kajirong na puara amen ko so na je plak ke plak ma ko se karbe tum to isi story do Kajirong pi pu so Kajirong kan si Kajirong na ngaman ko si jadi tu karbe tum kita mata jemata pakai hok so historia ni tane Karibiang atuma aprang hok rong hang so kingdom so raijo posibu so supi ke agi bisiap men ke lage Kajirong hang pilo arje mekpik apa lang lipan kebenaran spiritual so power do amasila hal so da temu alam ateng le alang li singyang so da tek apir sa bang tek bajan lo amasi hadak pen singyang so bela tung kundu lang lo lapen sar semua rong hang ko tabang lo badak si aku Kajirong along sa hong rong hang hijia lo sai patiki sok akip sai patiki lo atau sok langgat kan apa ke gitu jun athai butek usul da wang pak lo amasi long puda da ke butek usul do lo jok pakleng do lo lapsong lo apen aso sar semua abang kala ke puthot ingo ang song chang tu pulo ma ke pulu bang je pon pulo pulu bang ke ponong da lu badak do ko mas nong puta kar mene Kajirong along ke pulu do ko ang ni hong pun bu abasi lai mun fi akai sama ke ba ya hus tame ngi mi do ka ba chini je pa je Kajirong ga bu ke tu Karbia
angjir rezeki menai so arong lo apa masih kaji arong pasti nak putai itu kaji rong apa pasti itu di sini lo asal sikit itu jitan langpo pasti so council itu sampai program yang Aningkan wangason thak thak si pening setame JSC North Hong Kampen patirpi ponsi kado kabe monduli trok chingrum pet pen pharkong chihi pathu aklamalong pre Christmas katalon pon lason se ada porpha ke ba pormalom pen babu lekthe evangelist ahin pen semai chepahim phu pondo laso pen afi secretary Biren Singh te ahin pen se aluhi pachini pon prejam monduli along pen aluhi aman pen angka che tongdun lake Simon Tiso Mai Singh teron Jiten Ronghang Martin teron Denison terang pen chinglok ke thege dinga tum che tongdun pastor Denison terang hin pen birta ke memati arna malan than tekang la solong goljar sangma bonison bila pen juli ronghang pelang lituma hin pen si bible porhi pon sonsi mensing terona hin pen kache kak al hirjumi hang pon si mesen pen mei pachun pon wathat lang suben khorsing terona kilo birta malong news kache tong ke ne ke mondri trok do la mondri trok along ke karbi tum det kali garo tum ta isya mondri do Lukumare Baptist Samunduli, Lapen ke Rihajan Baptist Samunduli, Lapen Harkong Chihi Baptist Samunduli, Lapen ke Langpi Vili Baptist Samunduli, Uthor Banglo Baptist Samunduli, Lapen ke Rupat Viti Believer Church, La Mondri Trok Tum Kitong Sini Tum Pinida Christmas Celebration of Plem no, Lapen La Pini Amulu Kachitong Pobang Kenitum, Exit ke Putek Hesetame, Dang Nitum Chair ke Erens ke Karo ka thama church event lo kita la tangni khaya beda di long lo tante nana son mang kala hello je laku Christian atum dak monduli trok lo khaile program sitane la monduli trok atum isi angkleng som dosit Christmas ten chinglo Palm Sunday tam ho start Sunday tam ho la puson apuram tik pen nitum son apuram mane kidupon bom je fancy sisiko tangte ke hai Christmas la pen pre Christmas angbong ka chiprek ke akidung galilo mane Christmas ke isu Christo mahang ke het army ke 25 December la pen la pre Christmas ko bang ke pre Christmas la sila 8 December pen lo pulutang ke la katalon bang ang che la si Christmas la pen pre Christmas ka chiprek ke anjo tante lada nang litum committee pen ke pre-Christmas celebration ke pining ke chengsi la la monduli ke talon repe kita la chengsi a talon Karibia khia ke song do an karja pimate karibia khia moyar bung pukachi pu karibi lo charlia song amahang ke pathega banga phan arje theglong lelu karibi lo charlia song ke chengsiame phukari tang Pratap Chandra tokbi karli nitham ke chok arni karibi lo charlia song ropli mesen pen adona rabatum cherap chetusi ada porphai ke ba por malam patumi baitla pen karpa che jeng ponsi ke jutsia phong di phuarong supiang kang pajoi pon pen tipi dalong an thon damlo di phupen adventure nan jenang ke palia birta malong news Rajan tisola ke sika kropia sopo jen tiso ke damtang phaikuni ni phain kora trok arni ada por phai trok apor malom hempen barjui pe non por ni anta hem nang chelile den alang li dipua hi thelong si kai ke sai chongda dun bom pusa hema sora tum pen than pachini pon halabang sor ni damjui pe non por ni anta ni ke panang pleng tang lo alang li hem ka chewang we a hema sora tum la pen alang li chortang ti kiri ke long le dera jo ke matha bidi judya si chingtung char ila pen manghu prong prang siman lo son chalang li somar bang ke thomatum stami kai ke apo phan chiri kong si mekri meklang pen komentu si hem nang chile puni pusi luti cholang prong prang si dulu alang li hema sor alang li somara to phan matha pen jinsura madule jenti so phan theglong sitame 7637858365 number along humri gra pachini tha wan manja pen donation rong pinang kilo abirta malong news ben kidam ke dam lo malam dari long itu dong tin pe hatai silani nuro hembang ikede tham be tata long kun ne kota sis op asi gari long ke dun po kopya gari long diva la son ra kan long su dun Kedam tangan ni penang litung kecil bohong cing cek tu ikma. abi kana lang ta abi
bohong da ci bohong he ci cek Mana lewa. libar santi katubar varsi kidun bu ini kita lagari bangki hempen ke kam da mi ma ba kai ke ni thom ni bang ni beta du yang de ang se ta si nasi doma nasi dama budget truck ke ada budget truck ama ni ada paji trok ba Kupini ingkat dam rapet muni da son do mala bang so rong si son. ini ida non nasi ke dam dam kan di dam Tela dam dia prang prang na to adap baji truck si ki dam pulo aju malam pen kupini ga chithan ga chimung kupini ya ar si ji son amni tung penan suang bong do ikma. abe thang lan ta abe ci bohong he cing cek uso ta jar baktikal ik nya kam dam po nang endu noi pata ama na pen bar plot lu thang bel ta vidya lu Iban dulu. chok ni kepo Tenan tung purial long son chibir ta ikloma along ta ik lab lu bang de pang sike Tenan nang tung mahin ben ko pisi pui po. Nilitum ahin bang puye bang la song di mana nahok le dos tame apiso asu atum ke manghu phong lo apose nilitum ke kiri dunji ta theke dalu la sinang tum hem kapachi wangia phana bang la sa lam lo nilitum atheni lita apunu lo pen ke nil kidotan nil ho laso inda dun bomba laso gari long dun bom de ino bak phachini je bhasan mane tibok terai laso ne fulong se tonda no mobe thu ko laso den Oke, dam ta ing da dam ta punang cukor ijo bang nang cing kilong di ta du thek the aja ti usoma han ta pun ta me paching ki ma bang ve pusita nang than tha no na bang ki dam ju lo thang a bel ta ve da lu pun ne call da sis off alogote la pon ge chapon ge ni pun na chi pon ni ge pun ta bang phui si lo ala nang tikang lo ta me call pun ni nang call ki no ni pun da nang call ke kai kia lang long belen ha ve pusita bang long pen sita nang call na bang ve de nu ve ke dak su do puta na kan tha non tip kang kitu na bang ki ta nang than ni ke da na to do ni na ajir de ko lo mala tanda dun ni me dim an ke chiri do ni na la gari long ke don arji ding gari lo ngajong dang ke dolo gidunda thegen de mati mala se jat pa ta mela bang su phan la nili su phan hem nang pa chiwang ve gi phat iso so phat ka do ka ve pa chi ma tha pen si pa wang gi phan sini tu ve ipu kalam lo Tenan iso po men son ni. ene nili ko rasu he jen sing tisu Te somar bang on. mo kong arni ngong ku pe na son pe ne phone ga ching ki pachui vi la son don ju son ga ke la son Kazirong Hangpi Memorial Talent Hunt Society atumpen Kazirong Hangpi Karli Arni kachiki modun. Kazirong Hangpi Memorial Talent Hunt Society atumpen diputara langso along Kazirong Hangpi Memorial Park along kedo Kazirong Hangpi akumlin along Karli Arni kachiki mo ajai me kedengpon. Bangso ajai me along Kazirong Hangpi Memorial Talent Hunt Society akongchun bang mirlong be donmei phojonason be pencheng lok aklem bang atum chetong dun si chiki modun. Kazirong Hangpi laki inut karbi piang bong penarje ke me piga sami la sa joka langphan kachiki mo men pensi Kazirong Hangpi Memorial Talent Hunt Society po mahang patheksi karbi anglong arlo miss karbi anglong isi RJ keme kachibati ajai meg bipon bom pusi KTM THS adun me phojonason bepen nang pachini don dipuben advenson anse nang ke palia birta Malung News. Memorial Talent Hunt Society hin pen sitami Kazirong Hangpi alang liphani litum karlitan Kazirong Hangpi phani litum chikimolo pipotma pote alang listami litum karbiang bong pen karbiang bong nim su piang bong men RJ kimen nai nim su pilo lasi alang lasona thaksin litum Kazirong Hangpi pen mangke litum aningkan mang stami miss karbiang long pulaso program nitum laso event litum bibom
la sin ni tum na so event bi bom la so join si non pini tarik pho bang alang li kithiar ni lo ma sin ni tum alang li men ben sin ni tum Kazirong Hangpi Memorial Telen Han Society pa men ni tum ingpulo la society ingpulo asila so society ingpu pen sin ni tum pini ni tum society pen si alang li phanchi ki mo pon Yes. As like every year, today on this day of 5th December 2022, we, on behalf of Kazirong Hangpi Memorial Telen Han Society, assemble here and do a candle vigil and gardening. And just I would like to say that many of us do not know about who was Kazirong Hangpi. Is he a freedom fighter or what she was? So I would like to speak about a few lines about Kazirong Hangpi. As we know that Kazirong Hangpi, she was the damsel angel of Karbi's people, Karbi tribe. So Kaziranga, as the legend says that she was brought up about the goddess and came to art in search of her parents, and she came to art and built her territory of her father. And as we know that she brought a kindu, that means a rhino. So today itself also we know that Kaziranga National Park, it has been famous. So the National Park Kaziranga is also mythological with Kazirong Hangpi. Thank you. Trok siang deng JL eba mahangke thegarni Katalon pon. Jambili Literary Foundation pathi hekpen JLF trok siang deng mahangke thegarni methang asai hemalong Katalon pon. Bangso Katalon ame JL eba me phuvel singhan se pen se me chari pon lapen kongchun bang on terona hin pen se me ke phalam the pachini pon. Ningkan trok si ke chok JL eba mahangke thegarni Katalon along pache tondun si hirbang ame setame padopon. Me along JL eba bidisar karon han se pisetame chetong dun. Lason si JL eba klembang do an lapen for example owe kimya hirbang atum tame chetong dun pen hirjir hirdun renti. Lapen thu Jambili Literary Foundation apu thak iruya prang pen online hirjir kachipate ke padopon ang thek setame paklan pon. Laso along ke thomanong ialong wirbar dena rong pen serlika tok BP hiniang dengalong bolong komaji pen rohon be lapen ke cheng sianong ialong khon bamona habar pen sir tok bipen si chepalong dun lo. Dipu pen advention hansel pen generation rong pinang kilo abirta Malum News. Ini tum Jambili Literary Foundation pen hacer ni ningkan troksi ke play la pen ini tum Jambili Literary Foundation pen ke claim ke dampon la ke ajata kali ni tum ki thurmi osoma mate owe barim tum sita ni tum nong nang cirap dun nang cito dun si laso eknu tum akhai alamet alam chong kerai komji mate kapachan ji phansi ni tum kabor ipon lapen ke pinia son ihin pen longria jo hawar pen ke wang ni tum hana chitong dun ali racham nang pidun lo ardi nang pidun lo la sini litum alang litum phan ajata pimu be mene monseta owe kimia tum ni litum no nang chito dun nang cherap dun laso ni litum akhai alamet alam chong ke chanai phan ke rakom nai phansi ke klem ke dampon lasi nang litum pini pherang ke pen amai pen ke wang nang litum kadowe phata nang chorosi ni litum Jambili Literary Foundation amahang ke thek ani mate ningkan troksi ke play nang litum aphanta ningaklong benang churolo nilitum aphan nilitum alam the mate nilitum kemang pon atowa aloti nilitum ke dam nang litum anso se kapacan phonji longria jo nitum khaya jo mate kapre ka khai tum phanseta nang litum anso se ke pon thei ke ja pon thei ji anso se kapache thang thei phansi nang litum tanangrap dun lo tasidan tum kadobe phata nang chorolo University mai tum tum ponik lo pini ni tum pangso mai long ni tum mitang songlong klembang pu bang pi pencheng lok kaprek dim pen tok bang hir bang tumai tong lundo ni tum athike pini bangso ni tum song mahanga thek pen pachara pon isi hirje ka chipate tame bipon online hirje ka chipate as bangso nong e tum pini pangdak pon lo pen nong e tame bipon lo son si la bangso ka chipate long ke cheng si nong e la ke sir tok bi owe mi hirbang long pon lo dun thua nong e ta
hirbang po rohon be alang li bolong komanji ben long kon lo sonsi ke thomang deng long e bang ke serlika tok bi pu lo charli bom also bi denarong penalang ni je bolong kon lo lasi niri bangso na tum nal tuma hin bene gitu chuna ke thanang tung la pul ke ngi ke tungel pulo nang le tum kadok be hirbang hirjer ke patelong hirjer ngelo bang pu bang bitoman wan tum ne tuma hin ben chorolo la pen moki bang jernis tame nang le tum la son ke pate bi bon note nang le tum nang si pate tu ning non ne tum kai ke mata na tum ason lamera hin tumo ke tok punon hirjer ke tok punon na son ke si pate ban tum ka ke si sigding do lasi nang le tum ban choro iglo Karibiang long termas Council Art and Culture hin pen Kazirong hangpi karliar ni kachiki mopo. Birthia dang ka chethang pluk Kazirong National Park amen ke palong tekanga bangpi karlitang Kazirong hangpi apan Karibiang long termas Council Art and Culture Department hin pen chipatirpi ponsi matijong ni phai phor ni lakhain ko ratrok duar bagori constituency ke palok kohora kindulang so Kazirong hangpi aklamalong chiki mopo. Jai megalong Karibiang long termas Council Art and Culture Department em sorjorong phara hin pen sime chipahem pupon. Lapen bangso melong Karibiang long termas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Aluhi Sarpo man pen chetonggun. Sonse Aluhi man pen MP Horen Singh be MLA Dorsing Ronghang EM Richard Tok bila pen EMs MSC lapen Duar Bagori angkang pen VDC Town Committee Chairman lapen BJP Karya Karta pen Chenglok Hamphang asong hatum stame chetonggun renti. Lo Charlie Osamara to apan arjan ke kachipati stame padopon. Melong CEM Dr. Tuliram Ronghang kaning jipon ke kewang jilang aseng kan pen ke Kazirong hang piapan kachiki muar ni ke Karibiang long de katalon ke the ason thot si pathe pon pola pen tirthia dangta Kajironga pu amen kachilong ke Karbia e jangpi RJ ke mennai arnam asopi Kazirong hangpia men pensinon Kajironga pu amen kachilong lo pu pache thang nang pu pusi ningjipon lasi bangso puthak National Seminar of Northern Region pen Angtan College University of Phapon pola pen 2020 aning kan long ekes tompon apota patang pon pu pusi rada thengo lamchak chipitikang se mesen pen kachiki muasai pachun pon dolamara pen sim taronang kilo abirta Malum News. So army ni tum Karibiang autonomous council talon pon bombang si indeng krian lo indeng krihinya lo kecok kasi morning bang ke Karibiang autonomous council pen Kazirong hangpi amen pen laso pirthi along pirthi chilong pache thang je pat Kazirong ke lake Kazirong hangpi si amen ki lo pen Kazirong ke lake Karibiang long ahawar Karibiang long along ri lapen Kazirong hangpi sidak kebang ceng sai kitik ke lapen ke kindu ta kebang ceng abang la sopir thilong ka pacheni ye phasi morning pen ke Karibiang autonomous council pen ni asa yang deng dak la sopran ni sai mai doji Karibiang long aweng ke sar pen ceng lok excel sel mohan hangji lapen song tumhan hangsi la so seminar adoji la sopen sini tum dak Karibiang autonomous council pen si lake dak deng on pol society sir dangte hala ningkan hini kipar dangla nani tula dak long ekisom do long ekisom ko ke monili khanen lo mohan nang ita du thai lo je la sokki covid do ko mat corona virus do ko mat apola de pen election do ko mat la so asayang deng nangke kontraktor kan iya da visita me a kontraktor bangta corona ke do mat hospital warta kichi ne kereng ini pemahla bangta claim pangking jeda lasi monili yem bahini tu manda chingwai lo soila department pendak lokal emisi lo chatok ke chingwai si la non la muni Kazirong hang PR ni katalon dia prang la kapetang ge pansi sir diring long hala ekoloi boy school kimji pula so putha ekoloi boy school lama putha ke da education yem ben chingwai lo la si comment tu si ke chengi ma la ke central government ben sendung tangka ka ha so tangka la so tendar ko hudak si ke call ji la ke central government pen la si la da pen lo mo la comment tu si kim mangana to hana puchi o sir tangte hala master dong han bang dorma pipe jala so putha bang ha ki aprang ke offline ben si ke bang tangka poisa tanon ke online ben si tangka poisa nang loi amal laso ahead ke chok si pen ajok si offline men pathai det para joini pen si tangka poisa nang ke le ba ke ka dore lo pen tangka poisa bang ke la ke Karibiang autonomous council pen ke state SOP dia long budget long la ke deng pon elo budget long si to tanga hormu la si aprang bang suri pidi long dim ke long ke suri ke truck long ji aprang suri truck headmaster tu men long ke suri kora truck suri thong ke long ji
la sinon no dake la correction apot sige derlo la puri pini ke bang ma la sinon prabin ben la tame nang le ko kan ko sa tame dang le long ta lang tu pan ma ke long le chiklion po chiklion tro Jengkha Town Committee bitung pen jengkha long chojor cholana puthak cherok to kame ke padopon Matijong ni phai phorni nijangkari banglong ke parlo jengkha irrigation inspection banglo long jengkha Town Committee pen cherok to kame ke padopon jengkha Town kachiman ke non head lang la se jengkha long beha bepar ka choklem la pen kulat ki biat tum aphan aron heus tame bazar committee arona teng kalileu Town Committee aron mate Kari Bianglong Termas Council pen ke pathik pon arona teng si text tame pinang pola pen plastik he huit mate aketer ke bar jam je ji aphan tame Town Committee ahin pen kulat tina phanta dustbin ron pon la pen akapre ka son tame Town Committee arona teng si claim ponang po posi jengkha Town Committee chairman Sarsing Phangchu ben kulat ahem phula pen beha bepar ke claim ata phan than pachini pon bangso cherok to kame long executive officer Hakim Rong pi BMC Rongkhang block Hunmili Bongrung pi JMB vice president Joyram Timong la pen ward commissioner ke do ana tum tong dun sing samjin pen mei pachin pon phelang pi pen bida sing teron ang kilo birta Malong News Ingdeng tro Kari Bianglong rong asaramia mahang ke thekarni katalon pon Matijong ni phai phorni ingdeng tro Kari Bianglong rong asaramia mahang ke thekarni langhin constituency ke parlu langhin adorso mate poisa ingtiarong pathuak lamalong talon pon bangso amelong alihi sarpo man pen Kari Bi richo saram sing rong hang chetong dun lason si phapang jang aluhi man pen Kari Bianglong Autonomous Council EM Bili Mahan Khaklari advocate Dhonison lekthe kara kongchun bang Dhon Sing rong hang nijang Kari Bianglong kara mephu Dhon Sing teron nijang Kari Bianglong kara akongchun bang bida sing terang langhin mojadar Dilip terang langhin widisia chairman Bir Sing Timongan parda penang an man peng gedoke thegiding atum ardi pidun labangso amelong langhin widisia chairman Bir Sing Timonga hin pen rong rup kapajing thur pon nangji lapente kopuson ke claim ke dam pen si rong rup ke mesen lapen ke klar borjima he hui salam the jumisen pen than pachini pon Kari customary lower long pen kopi koson si kangsai pon nangjima lapen kopuson komat mat si rong rup along sitame bisar kidar arpu ke doma he hui aputhak advocate Dhon Sing lekthe pen than pajirmi pon rong rup arlo arong tina rong asara hema phan stame prabjin pen Kari Bianglong Autonomous Council hin pen bisar kidar ahem pipon po lapen poisa ingtiarong hawara phan than thili mate rong kerkar klia dimaklong along hem stame prabjin pen pipa jirpon pupta Kari Bianglong Autonomous Council EM Bili Mohan Khaklari pen ningje pon foloni pen probin taron angkelo abirta Malong News Sulangin ang hawarlong lang wipinan stane la so kar binchu ningang sampen la nilitum langhin ang hawarlong alang li pineng kan hello ken kan na chi or cheng si alang li pantan nilitum kubang bajiri ko ken suru ene rat et dak aklimang pa kiti ime jangre la kende saru mojing kia tumanda tigong lelang kar binchu langhin ang hawarlong jasemet
Karbi Anglong rong asara mai kupia atepi gen bon ben siseng pon nang lo. Karbi Anglong rong asara mai pua bang seng pon bang ke kejensi ke Karbi Ang customary system ada Karbi customary law and judicial system ini kena kali hakko pen pusat ni pen ke dobom pasal besar kidara putak so putak bir lihat na pukama thasi Karbi Anglong rong asara mai bang kalian tipi nanti kan seng pon lo seng pon det pensi Karbi Anglong bang ke awar kepi si center committee pen ga akton pen amada bang ke dang war tahun tapi pangrum kata ini konstituensi si di tempat bang ke awar mai seng pon lo asonto si langhin long ta 2017 aninkan seng pon lo tapi ni anikan proklaimsi pinian ni bang ke langhin konstituensi kena amai pen ada bang ke langhin cara langhin awar amai pon masih laswa kemang pon ati pia bang ke langhin arlu kidu arong sar langhin konstituensi arong sar atum along ting amai long manginang duka teke kasi awar long si nilitum sa meeting tadun si aladak joy keben tebo happen rong sar man pacetong si tekan kimum tekang masuk awar sai asayang ding Khat-khati kachari gaw along kakuruk dam hod rakia hormu kelong pon Matijong ni phai trokarni ada porphai nerkebra chiti mapor malom rai komasai khatum kachari gaw porong along rakia hormu kelong pon khatkhati PS atum angkrak pen birta long si SDPO Bokajan John Das APS OC khatkhati PS stop la pen C20 CRPF kem Bokajan atum chilang si kakuruga side deng ponlo sonse I home wagon R kepang theka phai AS01 AP638 pura gari along pen home inquire sirkep sob home long pon la pen kadu kabe pharuke thomna toknar kebra si grams dendoji pusi pachini pon Solong kacir Abdul Inura Bang Puapan Ing Nang Pon Amen Lake Aito Ae age 29 son of late Jebokhu village Wisiyi PS Newland district Dimapur Nagaland Hanjang Suban Egyptian Rong Pinang Kilo Abirta Malong News Chukihola Higher Secondary School long annual sport meet ke Pangcheng Pong Lakhain Koira Pho Nilip constituency ke Parlo Chukihola Higher Secondary School along annual sport meet Pangcheng Pon Chukihola Higher Secondary School principal Dr. Ranjit Ronghang pen Japonsi ada morning assembly Pangcheng Pon Laso pen api Horeswar Teron hin pen kedeng pon alam the jai pon lapen Siddhartha Teron pen annual sport meet ingpu pon si ke pathu Pangcheng Pon Bangso annual sport meet Matijong ni phai trok arni pen Pangcheng Pon si Matijong ni phai kep an padu pon pho ke pathu ason among lake 100 200 pen 400 meter race long jump shot put javelin throw seg race relay race throw ball kho football top of war lapen volleyball bangso along sayang deng do an chepari deng pon lake CHS as a principal Dr. Ranjit Ronghang lapen SMDC a president Baburam Rong pipen chenglo kado kabe bang kretroksi atum si chepari deng pon la solong ong dong student atum teaching staff lapen non teaching staff atum do an chetodun si annual sport meet Pangcheng Pon long Chukihola pen Ramesh Teron ang kilo abirta Malong News sports meet chetong Pinilen sports meet up tak kedua nisen lo atau sport academic calendar ateng se kibipon lo dan sports ke kedua kenang sot atau ke kecali dia putame semacam sports pen KBP kedua pen apa sports pen putame dan main fresh po dan pini dak cetong don SMDC presiden tu masih ladaka pini sports meet lo apan pini akan na papo turun lo masih la pini sekolah do teman sama teman ta wish kero lo je teman ma participate kan sih cukai lalu apa telang anang so je sports meet saya kedo kan kecali anang so atla keke nili blog kita kia blog apa masih lahaya event di pon ke misalnya lamba masih di daga principal Dr. Ranjit Ronghang panta curo lo pinela Duarbaguri 4th MSC Cup Knockout Men Football Championship 2022 Aparman Angdum Kitipon. Matijong ni phai phorni lakhain kora trok Duarbaguri constituency angkang Daithor Stadium Field along Duarbaguri MSC Cup Knockout Men Football Championship 2022 Aparman Angdum Kitipon. Bangso along Alhiaman Pen Yem Richard Tokbi Yem Lunsing Teron MSC Kadom Terangpi
Duarbaguri BDC Chairman Sar Koirong Phar, Deitor Dolamara Municipal Board Chairman Lapen Rong Sar Pen Chenglok Penangan ke thegeding tum chetong dun. Deitor Langklangbong Sport Association Lapen Rangsali Football Championship atum Angbong si Angdung kiti patupon. Apor kipipon Angbong gol kacipi katche dialog ajok tiebreaker Angdeng Anlesi gol phopen Deitor Langklangbong Sport Association tum cipahaipon. Best player Along DLSA atimpen Rahul Teron si Cepalong Ponlo Laswalong ke haya tumapan Iam Richard Tok biari deng pen trophy lapen suri phoke batangka pipa jerpon Lason si runners up tumapan sitame Iam Lunsing Teron ari deng pen suri ingkoi rapho atangka pipa jerpon lo Dolamara pen si im Teron akilo berta Malong News MEC Championship Cup kijusier ni lo nasi lasoputhak nili Jasmet Pet itum dak local misi mate education EM Sir Richard Tobi Alang Pancurolo mate labangso khela kibipen penangan resoi jang atumhan labangso khela dula ka parangi phan si alang labangso war pi sai pi ponlo nasi alang liphan nilihin pen suri suri akisuru pi par piglo pela solong dak kacerabdun dak sport association atum ala pen ke dak local leader tumhan andame nili hin pen ke churupar piklo pini angdung getier ni iritum kaching hon CM sir Dr. Tuliram Ronghang alang li sinon kiching pen nangat do dunji alam dolo sita alang li pini kajir Ronghang pi program non kohra long dukok pe joksi alang li der chalo sa ke der pen alang li nonang li dunji si pini kopai ke mi iritum CM sir dame dak nang li dun po puning thelo apa nang le dun wekpo non lom so philo pulo dangte asini le hin pen ke kaduk wedum han tame ngarong birtala henlo je sono thaksi tum kethemi ari so jang nam tame lom so khela dula phan ako aprang ke dami phan tame bori ponangi asini le hin pen tame kaduk phan tame akero par pek pini ke Deitor Langklangbong Sport Association laben ke Rangsali Football Club alang tumangbong si pini cipupan. Nang litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.